Kofi Oduro, wani mu poto sane yedi utie no toilet mu. Kofi Oduro. Osofo Kofi Oduro. Se obi ka se wagimi a oho. Eni kwan se o ma ne ha okora se wagimi. Eti me ka kire mo say wait for part 2 because ensem a Prophet Kofi Oduro be kan ye na no ohye. Uko media no so abusia attack na start eba o ma start able keep Prophet Kofi Oduro. Me bo ntire mu no akire wadwene ama me. E wo comment section. Hi PENYAH block media. Me try say any day mu. Obe like video no da ma subscribe button, some click notification and notifications. Update am be kire wadwene da ama me. E wo comment section. Oba so a no share for PENYAH bi ahye. Ma me kan sem bi. Bible ne say ye a Christopher. Ye ma ye kasa mu mre nyam. Da enchini wo mu. Meaning say on ensem a ebe pia firi onu mu aba no. E wo say ensem no eye de. Eni say share bufuo. What I say? E wo say ensem no eye de. Ana wasa kan ba bi say ofre obi as ohwefo like ofre as osofo a ade ba ko nyankopon di nkan de ma wo. Eye nyansa kasa. Oma wo nyansa kasa. Banyame anim ne kure ni. Ghana so for dodo na eni nyansa kasa omu ni bi Kofi Oduro ni bi. Kofi Oduro ni nyansa kasa because Kofi Oduro me bi atwa mu 2024 timi gina na son dem. Ka kire na safo ma se mon kan kire nana ese nana jai jimi no. Kire nana jai jimi. Nana jai jimi no. Ka kire nana jai jimi. No kura ira wo Ghana can be kanogre kwasi ade no ahoye kanogre jankwasi ade na ahoye kachira no da jai jimi da jai jimi Menim nana kro se ne yakufa no kana asem se ne ohini bi na wo kana asem but the fact that software timi gina edom anim adom no enkoda nketu aka ho ankoda no omu fie omati omu enfie omadi emen nana kro na o kana ho asem utimi ka kire nkora obi se omu nka nkire nana se nana jai jimi no software be nie oh Kofi Oduro eni nyansa kasa ha yesika se nyansem oni bi and it's about time wa Ghana yentam clerical mo obia minimu keke enyi obia na town clerical di body minimu mu hwehwe mu ansa mu hwe adwene ni mu ansa na mabo obia asofo ye nya adwuma ne keke abusia obeka Dumsor sensem ye no Ghana enum dia ekoso before that koso bodam eba be hye na Dumsor ekoso dada ema kwesi official nika be on video ema Kofi Oduro na nkasa kwa beka Dumsor ho asem later ana koso bo be hye na say o masa akọ hide and this brother akọ hide omu ho edo wan be hye akoso modam na ahye na chie se ne Dumsor no e akoso bo na ahye no na akoso Dumsor miwa before sa akoso bo be hye na Dumsor awo ho dada e ma nanse mu omu akoso bi akoso bo ho na hye no transformers na ja kan no omu akọ replace bo replace ya no nyame no kure nie emmea bi on ma Dumsor na akoso presso no ejai but mikroma de se de tie no sa na tie you dum no eso da bia you dum no eso but normal life still goes on. Na adiwe na na Kofi Oduro koja na so dem ena ne Ghana for na omu complain se Dumsor aba a onu ankasa ka ho bedi nka be complain bi se Dumsor aba no doesn't have to happen. A nation that is 70 years. Yam jina he na me da so mu all through. Yeah, but see you say ma mi bi ba so hwe atade ye hye no ye nto atade ye no. But there was so be sumunti watam awura and wode yaba. Let this stop. Let the nonsense stop. Stop it. And oftentimes when we are talking about things like this, dangerous things like galamsey, now person we in a party, for our party, not all. I don't want to hear it. Obi to prepare see announce and be a party. Are you serious? What they be a party? What do we care about your party? Can you get me to be am say 50 Ghana be a 2 weeks? Say what toy ya 2 days or next day or so santo. Now what tea up as all the party? We don't care about your party. Church and can near 1,000. It can take us to like 1.5 weeks. Now we buy 1,000 and not the same week now we need to buy another 1,000. Kofi Oduro kodi Ghana for nothing
na minim se no no an odi ne ho atem bidi a minim enkwasia wonse kan ye dum eja ye obi aka na no atum kwasia dwene na ba miye na adan madu ya gada enkwasia dwene na ye se adwuma no akosombo ahye ama nipa ye huru ba bia obi ambo antimi angasa mom ye mompa ye se akosombo no ahye no eniema be kama Asia drink can Quasia Guinica. Wouldn't be a ya, who feel one way, a crowd, we yell electrician, but no be fat cables, so the year Juma, Precopana Canianaso. Na Pesayen Nagana and baby, I can near co baby. Tell me, Senor Guasia, baby, the get the gata. I didn't see that. Matuaba. Do to a benti a bibi say I in oh. Ediangwasi agwene no. Politicians in the Muslim and Nimuntiminka we injure them. Ediangwasi agwene what to a benti a yentiminka sanjira was as someone who came and five na GBN obi papa ko fru po akwa hwesa cable no ahye no obetimi fufura ko join akọ connect wo nwi obi papa no ho utifie na wo nse nwugwa na atimikeka and all that kind of thing number gina ka just nkwasi adwene awose won tiase because Kofi Oduro say omo complaining and then that who be complaining bi it was 70 say now that's answer no be kan na usia comedians can for say hey Kofi who ye hypocrite ye hu so for ye nya atwom say wo da Kofi Oduro ye hypocrite omo na ba clash Kofi Oduro wanimu poto se ne yedi utie no toilet mu wanimu fin se wo maame ase wanimu poto se ne ya hange wonan wo soro na yedi utie no amansan toilet mu kwasi ampani bi bate se wo kurasini atete kwaba aboa preko bi bate se wo awode fon na wo maame de wo na sa awode ne menegum sa awode fon na ekora wo na abeyi wato ho a wobubom tietie mu te se nantwi a wabodam gu nipa so no sa awode no mesi menegum kwase bi bate se wo aboya a wokasa keke jimini a wofra wo se sofo asofo dina na ebe se wode kwase afo na edi sa asofo no na yesa anka wo kwase ampani bi se wo ye den fra wo sofo na Ghana for na sometimes no me hu na disase ebinum wo ha ye the toilet afro ma adwene na yesa na ti anka nyansani be na ba betena wo kwase ampani bi te se wo anim se oba betie nyame asem be na wo ka wo ho sa mubum na obubom te se kraman ase nantwi a wabodam no sa mubum abodamfo mubum na wo bona no na wotie nyame asem no kwase bi te se wo timini bodam ni bi te se wo enne Ghana like them do my citizens who here wo complain dia why you fi say bola so adibi e ba be catch Ghana fu say den kwasi ampeni na se Ghana kan edum na se ye wo mampeni ampai bo na ye de so kan na kwasi jimi mahama time de timemi ba ye say ye nyina ye come together na ye bompai na sa wo ye kwasi yiye oman bofo be bonsam kwasi ampeni na nado time de kan edum ya mamufu na mahama time de kan edum ye say citizens ni nyina ye bompai de taye chi nyame ntua woka apra na embonkum wo Kofi Oduro wo yo man boy ni kwase bi ti se wo ka mfa wo hwe ase nkum ye hia wo Ghana abo afunu bi ti se wo listen me catch the plane sa wo nua na wa ye se bosom no Julius Debra no se ninti na ye so ba be ye president na wo we nya kwan ayete se Ibrahim Mahamadi a ebebu aka wosim abo aba sa unia na waye te ase eho ne yefunu na befo committee no sa de fon no na enya asema ne ye nka ye beda be sore ne yesi Julius Debra na eye mampani wo Ghana aden Ghana abodanfo na wa na mmoya ne gu oba be di yenso se anu ntini sa de bebrebe ne jimi bebrebe di ameka kire o se na suhumfo e de kire no na obesiden kura be mampani wo Ghana na ye be hwa na ye betete Ghana sika ama kwase bi te se wo Kofi Oduro in the name of who ya president who ni twasere kankan aboaba wuni ne twasere kankan kwase aba Jimmy fo mahama ba amemu funye obu ya niam nyina siniti ase no wo hu nka amemu papa na nado bu ikura na wo criticize nyame ntua wo kaka amfa hwe wo nkumu kwase bi te se wo
can you do na nipa ho tete na citizens say complain ya obegina o say den ayen kwase adwene woni twa asere kankan bodam for ba wasia kwase bi ti say wo Kofi Oduro osofo Kofi Oduro se obi ka se wagimi a ho eni kwan se o ma ne ha okora se wagimi obi bie na no ka se sofo Oduro no wagimi a eni pa no odi kan because akasa we nyina ne epie firi wo kasa mu ba e wo asore dem abere wo gina puppet so kra no otimi kasa obi ya aboa ana obi agimi ana obi di nkwase asem nti sa kasa na kan the same thing ana wo so ye no ho nti aya wo di nkwase asem ne gimisem di so obi ka kire se sofo Oduro no wagimi ana o ye kwase a nipa no wonye wo kra afiri se wagimi hwe wonim electricity na ye dundum no woni e wote ya obegina so kan ye no me so de mate ye no enye no kora MPP tam no e de anhyehyeye na no mu ni electricity company ni wo ana NDC tam no de anhyehyeye na mu ni electricity company ni koye MPP tam no me menya ne ntiye se atese mo menya ne se na wo mu digi sika na aban de wo mu ye kakra bi ba mo tam no mo fa 80% mama electricity for 20% a ofisen kanea no ebetumi agina so wo mo so na de equipment enoma ye be sei omu ye enoma ye na mo de wo mu 80 na company ni so de wo mu 20% a o ka sanye saa na beba enoma bi a ekoso no etimi no menya ne ntiye ne me mate se me se saa koso mo dam ho hye ye ni nyina yelo ayalo it is Kofi Oduro nansi abegina ho be kan no kura bi na afedie wo se twa ho anam ne wo wate nti se ye hu se wo politician yes we are politician because unua wa aban mu to support unua dia Kofi yeso ye ntra ho se tumfuturo fagu Ghana for ani o yes wo de imagine say ade a esisi ya no se Kofi ado time ne si ya kadi asem na wo Kofi Oduro nka betwe ko tentententen atiem hwe no anim tim fifiri menim dia ya wo no ma odi ko gina puppet ne so o dane no kore kontompo untimi nka no kore edi so bi didi watem se Kofi Oduro oye dimifo onoma petesi agitum se onoma petesi because okasa na wo ka no enkyere se obi ogina puppet so nyame wo sra wo no so ana on SS wakoba abru school ayabo credit card woni ye bia ni wo ekere sa me oya de pa Kofi Oduro meka obeka kasa bi ehu hia edon so meka atero ti atemdidie na aya wudidie obi no mesai krofo no mesai krofo fiehye utimi hunu nyansa so obeka no kore won na nsem hunu no kasa hunu na wo chim menim sai a obo pampese because they were usi chim no ubetimi an jawonan egu ho betimi akọ private betimi Dumsor but wo yes anu manyina aya adwene woda ache ho omini tiatemu tie wo de onimi se wo ye de oman ni be so but de oye ni nyansa bi anim eyigimisem enukura bi wo ba bi fa electricity ho omumpia bontene mameka omumpia mra bontene meka momufa enti akoso ho na wo mo hye ho ni nipa ni ho security bi ani ho ejetimi to mu o meja pade bi ente se ne jetimi to mu no security obi ani ho camera bi ani ho bibi ani ho nipa ni ho a obitimi kotwe ja to mu sa no bi gidi se eye la bibi wom to mu mpia bontene meka ne dumso na ekoso no enka na menim PP4 communicators for no na momo meba mo so mudin ye na mayo no mo de NDC for de ye mo ba mo de maye din na Sofo Oduro ekeka nsem hu no ne nkwase asem e wo na asore ye du mobilite ni buofu obi no mese nkrofo fridge no mu TV omu no mese nkrofo fiehye obi kosto a wakare nam esei na oba begina wansem fon ne kasa we na oba begina o se bedidi Ghana for atem aya ho kasa wi a Kofi a wotena setie Kofi Oduro wonyini ne sua nyansa so obi nsua nyansa dia wodi kan sua first na wodi mi na aya na so dodo
it is so because we Jimmy saa kasa ni nyina wo ka bi wa asore dem ti yesi ye ka bi kire wo se we Jimmy ni so nyanza enokura bia ni electricity asem no nokura bia ni bibi wo omum pia enkwasia wonta kan ye dum eja ye obi aka na no atum kwasia dwene na ba mi na adan madu ya gada enkwasia dwene na ye se adwuma no akosombo ahye ama nipa ye huru ba bia obi ambo adwuma angasa mom ye mompa ye se akosombo no ahye no eniema ba kama asia akosombo na ahye no ye de mpaye ene best of akosombo problem no akosombo ahye enti sese ye bompaye ni wana na enim za akosombo ahye so mo ba out ba be ka sa akosombo ahye and it's a light of Dumsor na ekoso no ekoso ansa na akosombo ba abehye because na akra no more experience Dumsor ndeda ansa na akosombo issue ni ba asofo mo me nka no krenchire yen sorry ma se ye dum light na obi be gina TikTok aka sale the rate dum light na no ye den na ban ne ba be ka oh this is the problem den dia ye dum light na ne sa akosombo ahye enunti na light no ye dum no eno so topic a ye kwa go preach wa sorry dem say akosombo ahye instead of say ye be bompaye na akosombo ne ye hu kwanya a ye be fa so solve problem no ye gina ho kasa omugya Dumsor no kwan na kasa biem na omugya wo pese ye kwa kasa ye problem ne ye dia ba abonten na ban na address problem na mind wo pese ye san kwa kasa ye kwa kada ne ye kwa ka nti ye de ban na ban na ntie ye dia ye hu sa ban no ntie ye ba wo ye ka ye no wa ye so like we nya azama say wo di go gina wo kwa ka kire wa sorry ma we nya topic akosombo ne yeze mompae so enepa na ma say Ghana ha say ye man ya enkotu bebre na de bia ye si mpentin kwai asofo bebre mu eka ho ebi na ema oman we enkoso ye dundum light na obi koka say ye dum light a sofo mu a tie nsem a woka ese nkwase adwen ene ma ye ka say hey ya dum light asofo bebre wo ho amode mo matutu kwa mo matiti abrochire na de ya mo fra mo fun to say sa abrochire ho na omote no ye dum light ena say ye bedum light kra omu ema wom ye kan so mo ka hwe wom omu mo ya awe say ye bedum light nti se Ghana ha say otu ani adum ne press up ufun be say ebi mu fridge say ejatimi kra to ebi mu fie na say wo ba be gina puppet na we preach here na we can ansem we dia eto jemuala am si Ghana no by 2028 no ye babun bia pe passport say betwa fam kwa brochire kura mo me anya adwenko ne na mum ne enko period papa we wanka ni ye kura be ka kire Ghana for say wanka ni ye kura o si yenye dai Ghana for yenye dai ye nka mum ne mom pai madum so enjai say dai se Dumsor no o ye nipa no yare ene ye mom pai man na ne ho nto na say like e be born say say Elijah Bible me Elijah bon pai ma oje firisuru pai enye sofo so fa to ho so say 40 days or 50 days fast na abeye na be bon pai ma Dumsor na jai dia say wo be kwa faje to so be ko hina kobo eno de ye ni uni asem na be ka kire me ya memeti wei say meme nko bon pai ma Dumsor me bon sen kire me de me si be bon pai no kire me ezere mu ye bio mu ye bi MPP fo nko aba Dumsor ma NDC fo ba ya na Dumsor aba ba ka se me nko bo Dumsor ho mpaye na me de asome me hawo so me ko ma bo ho mpaye wi na ma be fa obi hawo wa wo si office won mu ji ni sika chichiri de egu ni botom na wo te wo ya ka Africa chuma be fa na house out me ho so na me ko bo mpaye ni sese Chira wa adwene fuma me e wo comment section ayi PENYAH Media